I veliki pozdrav ljudove. I svoje ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu, ljudi. Danas igramo Clash Royale. Ljudi, kao što vidite, mi imamo Legendary Minera. Dobio ga. Kad? Dobio ga. Uglavnom, ljudi, vidite šta je došlo. Znači, uglavnom, ljudi, dobio sam Epic. Nije ovo Epic, ovo je Magical Chest. Dobio sam ga, ljudi, znači, pad sam je bila, gdje dobio sam, super, odo snimite epizodu. Uglavnom, ljudi, dobio sam Magical Chest, znači, evo, stavit ćemo ga sad, znači, vidite, dobio sam 18 onih običnih, onih, dobije se 690, od 390 do 546 coinsa, to je skup. I dobijemo 2 epic, ovi, i dobijemo 15 ovih kartica malih ovih. Uglavnom, ljudi, vidite, 12 sati, znači, za 12 sati će se otvoriti, to je tam ujutro, ali to nije ujutro. Ovako sad matematika na nivou, ali uglavnom uskoro će izaći kad otvaramo Magical Chest i ova ostala Crown Chest, Free Chest i ovi ostale Silver Chestove. Uglavnom, ljudi, sad ćemo otići na Replay, ne mogu izgledati, Replay, to je sad ćemo da vidite, ovo nije važno, ovo ću stavit ću u crtu, niste vidjeli. Uglavnom, ljudi, idemo bočat malo. Da vidimo kako sam odigrao ovo, znači nije baš bilo profesionalno, ali sam pobijedio. Znači, kao što vidite, ja sam postavio ovog mošketara, ne znam, dobro, hajde. Evo, tu sam sad postavio mušketira i onda sam čekao da peka, priđem dol. I kad priđe ona dol, ja postavim Valkirijanku i onda ove male ufurane, slabije. I onda kad sam ja rušio da ubijem tu peku, pošto ima velik health, onda me peka pum, to je mušketira pum, i onda sam ja uzeo minera i postavio tu da mi ne počne ova mala fura da ruši. I vidite s koje daljine sam ja udario Hog Rider. Kako sam ga udario, ja mislim da jesam. Uglavnom, onda sam stavio tu Valkirijanku da miner pogura Valkirijanka je otišla tam i perno je ubijalo Valkirijanku, a ova 2 miniona su urušili onaj tower. I onda tu je bio taj mali sukob i onda se uzeo ove barbare, postavio na mušketira. Onda smo mi mušketira, tako, i onda su barbare, vidite da se i nadogradio na level 9, znači platio sam 4000 golda i nadogradio barbare na level 9, onda sam postavio mušketira, to je sačekao sam da bi se skupi eliksir do 9 ili 10, nisam siguran, i onda kad smo postavili mušketira, postavili smo Valkirijanku, ali evo vidite, postavili mušketira, pa sačekali smo da nam se napuni eliksir i onda smo postavili Valkirijanku i nije Vića pa Valkirijanku, vidite. I onda iza Valkirijanke sam postavio ove male minione. I mi smo onda rušili peku, ali pošto on postavio iza, kako se zove, Wizard nas je sjebao na kvadrat. I mušketir se onda borio ovdje protiv Wizarda 1 na 1 i onda sam postavio drugog mušketira, a ovaj mali uforan je pobjegao. Zato sam ja postavio gor minera i miner je malo uzeo health, onda je mušketir gađao tower i skinuo ga na 839 healtha i onda smo ovdje svi crkli i onda sam postavio, gledajte takvi, postavio sam to Valkirijanku, gor barbare da ubije mušketira, pošto mušketir može ubiti moju Valkirijanku, ali moja Valkirijanka je uništila, to jest moji barbare su uništili, nije Valkirijanku već mušketira. Uglavnom, onda sam tu postavio minera kako ne bi mi ubili odmah. I onda sam uzeo ubio ove minione
i onda sam tu gađu i bilo je 5, 4, 3, 2, 1, tu sam postavio Valkirijanku i Barbare Gor. I onda bili su produžeci, znači tu sam se borio koliko sam mogao, tu sam zamalo izgubio, ali nisam. Tu sam se borio, onda je on bacio taj fireball i onda sam bacio mušketira pa majnera. Jel' tako? Jest. Majnera i ja sam bacio majnera, on je bacio barbare na majnera, mušketir gađao tower i ja pobjedio. Vidite. I znači ljudi, tako sam ja pobjedio 1-0 i ovdje on ostavio magical chesta, a ja sam taj rad. Ovdje sam snimiti epizodu. I ljudi, tako sam ja njega podru, vidite, ovo ću ovako staviti nešto. Uglavnom, ljudi, dobro, ovo nije važno. I ljudi, to bi bilo za ove epizode, ako vam sviđa ostavite like i nemojte ostaviti, to jest ostavite like, ali vidite, level 9. I napravio sam sebi nekakav dek šućmorasti s kojim pobjeđujem, ali nekad i gubim. Uglavnom ljudi, to je to bilo za ove epizode, ako vam sviđa ostavite like, share, subscribe, šerajte i pozdrav za jednu malu ufuranu djevojku koja je, zahvaljujući njoj, sam na prošlom videu imao 40 i nešto pregleda i zahvaljujući Anesu, zahvaljujući njemu ja sam dobio legendary ovo stranje. Uglavnom ljudi, to je to bilo za ove epizode, ode mikrofon. Ljudi, to je to bilo za ove epizode, ako vam svi ostavite like, share, subscribe. Samo da završim! To je to bilo za ove epizode, ako vam svi ostavite, dobro, to sam već ostavite like, share, subscribe i pause!